Reka nongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kwa natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye aho muri hose abari mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze ni gahunda zacu zaya amakuru muri aka akanya. Reka mbabwire ko General Kainerugaba Muhoozi umuhungu wa Perezida Museveni akaba n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cya Uganda yifurije amahirwe Ian Kagame witegura kuba ofisiye nk'uko bigaragaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yifurije amahirwe rero umuhungu wa Perezida Paul Kagame Ian Kagame witegura gusoza amasomo ya ofisiye mu ishuri rya gisirikare rya Royal Military Academy Sandhurst mu Bwongereza. Mu butumwa uyu musirikare yanyujije kuri Twitter yagize ati umunyeshuri w'umufisiye Ian Kagame yifurije ibyiza muri Sandhurst, komera ube fit cyane kandi ntihagire ugutera ubwoba. General Kainerugaba yibukije Ian Kagame ko amwibuka kuva mu bwana bwe aho yari umunyembaraga, amusaba kwibanda gusa ku masomo kandi azatsinda neza, ati unteye ishema. Bivuga ko Ian Kagame azasoza amasomo muri Gicurasi 2022 akazahabwa ipeti rya Lieutenant nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yahuriye i Kinshasa n'abarimo Museveni ndetse na Perezida Ndayishimiye nk'uko dukomeza kugenda tubibona. Akaba ari Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, akaba yahuye na Perezida Museveni ndetse na Perezida Tshisekedi, birumvikana Perezida wa Uganda Museveni nawe yarahari, Cyril Ramaphosa n'abandi benshi batandukanye akaba nawe yahageze. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yahuriye n'abarimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi mu nama ya 10 y'urwego rukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano agamije amahoro, umutekano n'ubufatanye hagati ya DRC ndetse n'akarere. Inama yabereye Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri wa kane. Amasezerano yerekeye iyi nama yashyiriweho umukono ya Addis Ababa muri Ethiopia 2013 asinywa n'ibihugu 11 birimo n'u Rwanda. Muri inama Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yarahagarariye Perezida wa Repubulika Paul Kagame utarayibonetsemo kuko yari mu ruzinduko i Nouakchott muri Mauritania. Yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye barimo Perezida Museveni wa Uganda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Felix Tshisekedi wa Congo Kinshasa, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Faustin Archange Touadera wa Centrafrica, Joao Lourenço wa Angola na Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville. Yanitabiriwe na Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe Moussa Faki Mahamat ndetse n'abayobozi ku rwego rwo hejuru bahagarariye abakuru b'ibihugu bamwe batabashije kuyibonekamo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi washyikirijwe na Perezida Museveni inshingano zo kuyobora uru rwego yagaragaje ko nyuma y'imyaka 9 amasezerano ya Addis Ababa ashyizweho umukono hari impinduka zikomeye cyane nyinshi zabaye mu karere, by'umwihariko akaba yagarutse ku ngufu zishyizwe mu kurwanya imitwe ihungabanya umutekano muri ibi bihugu byo mu karere cyane ikorera amashyamba y'igihugu cye. Perezida wa Komisiyo ya AU Moussa Faki Mahamat we yashimye uburyo ibihugu byo muri aka karere bigenda bikemura ibibazo birimo ibyo kutumvikana mu rwego rwa politike ndetse n'amakimbirane ashingiye ku mipaka. Mu makuru yandi, Perezida Zelensky akaba yashinje amahanga gutererana Ukraine nyuma y'urupfu rw'abaturage bagera ku 139. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yaraye atangaje ko abaturage be 137 aribo bari bamaze kugwa mu ntambara igihugu cye gihanganyemo n'Uburusiya, agaragaza ko cyatereranwe muri iriya ntambara itoroshye. Perezida Volodymyr Zelensky yemeje amakuru binyuze mu mashusho ye yasohowe n'ibiro bye. Yavuze ko uretse bari abaturage bapfuye hari n'abarenga 300 bakomerekeye mu bitero by'ingabo z'Abarusiya. Ati intwari 137 z'abaturage bacu zatakaje ubuzima, yungamo ko ababarirwa mu 316 aribo bakomeretse. Mu rukerera rw'ejo kwa kane nibwo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje ko atangije ku mugaragaro ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine mbere y'iminota mike ngo mu mijyi itandukanye y'iki gihugu humvikane guturika kw'ibisasu. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ababarirwa mu bihumbi 100 aribo bahunze ku munsi wa mbere w'iyi ntambara. Perezida Volodymyr Zelensky kandi yatangaje ko ari we muntu wa mbere Uburusiya bugamije kugabaho ibitero bwabyo. Ati gusa ashimangira ko atazigera ahunga umurwa mukuru w'igihugu cye. Ati umuryango wanjye niwo wa mbere ibitero bigamije kwibasira. Ati bashaka gusenya Ukraine mu buryo bwa politike. Ati bahereye ku gusenya umukuru w'igihugu. Nzagumya kuba mu murwa mukuru
umuryango wanjye nawo uri muri Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky kandi asa n'utakamba yagaragaje ko igihugu cye cyatereranywe kigasigwa cyonyine imbere y'imikaka y'ingabo z'Uburusiya. Ati ninde wateguye gufatanya natwe kurwana? Nta n'umwe mbona. Ninde witeguye kwemerera Ukraine kuba umunyamuryango wa NATO? Ati buri wese yatinye. Perezida wa Ukraine akaba yavuze ko yagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye bakamwizeza ko bifatanyije nawe, gusa we akaba asanga ubwo ubufasha bukwiye kurenga amagambo. Ati navanye byinshi mu biganiro nagiranye n'abayobozi batandukanye mu minsi yashize. Icyambere nuko dushyigikiwe. Ati ndashimira buri gihugu cyose gishyigikiye Ukraine mu buryo buhamye. Ati bitari mu magambo ahubwo biri mu bikorwa. Ariko ati hari ikindi kintu. Ati turi twenyine mu kurinda igihugu cyacu. Ninde witeguye kudufasha kurwana? Nta n'umwe mbona. Ninde witeguye kwemerera Ukraine kujya muri NATO? Ati buri wese yatinye. Ni amagambo yongeye gusubiramo. Perezida wa Ukraine yatangaje aya magambo nyuma y'uko umuryango wa NATO cyangwa se OTAN utangaje ko utazohereza muri Ukraine ingabo zawo ngo zifashe iza kiriya gihugu guhangana n'iz'Uburusiya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyakomereze ku bibazo by'Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara y'Uburusiya yagabwe kuri Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ikimara kuba, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umushakashatsi muri politiki mpuzamahanga mwarimu Omar Karfan amubaza igisobanuro cy'imvugo ya Perezida Putin wemeza ko ingabo ze zinjiye mu gihugu cya Ukraine zijyanywe no kuvanayo ibirwanisho. Perezida Biden kuba avuga ati Uburusiya buzabazwa ibibera nangwa se ingaruka zirimo kubera muri Ukraine, ni ukuvuga ngo ni nkaho arimo kubwira Putin ati intambara ushoje. Urabona nk'ubu Minisiteri y'Ingabo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugaragaza yuko iriya ntambara koko ni nk'ubu yatangiye, ariko nikomeza izagwamo hafi abasivili 50,000 nangwa se hagakomereka n'abandi benshi. Urumva rero ibyo nibyo Biden avuga ati kuba ingaruka z'intambara Uburusiya butangije muri Ukraine buzabazwa nyine Uburusiya. Iryo ni ijambo nyine rya politiki rivuga riti nyamuneka, ni nkaho yamubwiye ati nyamuneka ibibazo ugiye guteza wabyihoreye. Ariko ikigaragara rero nuko Putin biragaragara ko yamaze kwiyemeza ngira ngo n'ijambo rye yavuzemo ibintu byinshi. Anavuga ko igihugu cyose cyakwitambika cyazahura n'ingorane zitigeze ziboneka mu mateka y'isi. Aho ni nkaho yavuze ati rwose n'intambara ya gatatu nge naba nyiteguye, kuko urumva iyo avuze ati igihugu cyakwitambika nangwa se amahanga yakwitambika mu byo ngiye gukora muri Ukraine, yabona ikibazo yayigiraho ikibazo, icyo gihugu cyagira ikibazo kitigeze kigaragara mu mateka y'isi. Aho rero urumva nyine icyo ashaka kuvuga nk'umuntu nk'igihugu kibitse intwaro kirimbuzi umubare munini ku isi. Ibyo byose Putin arabibona, ariko ngira ngo ikigaragara ni uko intambara yari yemeje kandi yayitangije. Ngira ngo hano hari umusirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe ukunze kuvuga ati ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye kurebera ibyo Putin akora. Kurebera rero ni ukuvuga ngo hazabikora kuko ibihano bazafata byo bizagira ibibazo ku bukungu bw'Uburusiya, ariko ibyo Putin ashaka kugeraho azaba yabigezeho. Uwo ni mwarimu Omar Karfan yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Nk'uko rero twari tubabwiye mu kanya, ingabo z'Uburusiya zatangije ibitero kuri Ukraine kuva mu rukerera rwo kuri wa kane. Perezida Vladimir Putin yihaniza ibindi bihugu kudahirahira ngo byinjire muri iyo ntambara. Abanywanyi ba Ukraine bo mu burengerazuba bw'isi bamaganye ibyo bitero, banasezeranya icyo gihugu ubufasha, ari nako bifatira Uburusiya ibihano bikomeye. Temistokle Mutijima atugeze ibindi kuri inkuru. Perezida Putin yifashishije televiziyo y'igihugu mu gutangaza icyo yise igikorwa cya gisirikare mu burasirazuba bwa Ukraine kigamije gusubiza ku bikangisho bya Ukraine. Yatangaje kandi ko abarwanyije icyo gikorwa bazahura n'ingaruka batari bwabone mu buzima bwabo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zarashe ku bikorwa remezo bya gisirikare by'igihugu cye no ku barinzi b'imipaka.
yavuze ko leta ishyizeho amategeko yo mu gihe cy'intambara mu gihugu hose, ari nako akangurira abaturage gutuza no kuguma mu ngo. Yagize ati ntimukangarane, turakomeye kandi twiteguye buri kimwe, tuzatsinda buri umwe wese kuko turi Ukraine. Nyuma yaho kandi Perezida Zelensky yatangaje ko Ukraine icanye umubano n'Uburusiya kandi leta igiye guha intwaro buri wese witeguye kurwanirira igihugu cye. Igisirikare cya Ukraine gitangaza ko Uburusiya bwatangiye kukirasaho amabombe mu burasirazuba bw'igihugu mu rukerera rw'uyu wa kane, ari nako burasa za rokete ku bibuga by'indege mu mijyi myinshi ya Ukraine. Umwe mu bahafi ba Perezida Zelensky yabwiye abanyamakuru ko abagera kuri 40 bamaze guhitanwa n'ibyo bitero. Mu murwa mukuru Kiev rwagati mu gace k'ubucuruzi nta muntu waharangwaga, mu gihe mu turere two guturamo imirongo yari miremire ku mabanki no ku maguriro y'ibiribwa. Imihanda migari isohoka mu murwa mukuru nayo yari yuzuye imodoka zerekeza mu burengerazuba. Imirongo miremire y'abantu kandi yagaragaye ku byuma bibikurizwaho amafaranga, ku maguriro manini no kuri sitasiyo z'ibikomoka kuri peteroli mu mujyi wa Silovyansk uri mu burasirazuba bwa Ukraine, mu gihe abantu bageragezaga guhunika ibyo kwifashisha mu gihe ibitero bya bombe byakomeza. Hagati ya saa 11 na saa 12 za mu gitondo, urusaku rw'ibisasu muri ako karere rwashoboraga kumvikana kugera mu mijyi iri mu birometero 50 uvuye ku mupaka wa Ukraine n'Uburusiya no mu turere tw'abiyonkoye ku butegetsi bashyigikiwe n'Uburusiya, kugerayo no mu mijyi iri kure yaho irimo na Kiev. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko abaturage ba Ukraine barimo kubabarira mu bitero bitari bikwiye kandi bidafite impamvu birimo kugabwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Perezida Biden yagize ati Perezida Putin yahisemo